بسم الله الرحمن الرحيم. Claro, sola kuliah tawa tinggi mungkab. Angge ke to na bu manat na claro okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهدانا بكتاب جعله ذخرا للأنام. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نوع العبادات لعباده ليفتح لهم أبواب القربات فيجعلهم ممن يكسبون من الطاعات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله خير النبي المصطفى ورحمة للعالمين أرسله الله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا فالآن على باب تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Pengalaman sa agama Islam po sa mansanglit dukpudji sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ganiya patut penukbaran sanglit marengkan ng buwa-buwa ganiya sa pupulot. Dukpua sa man kapamalawat ko si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ramua ipun ni tababawa ni si Tite ini si umat akhir zaman ini. Supaya niya manduan Tite ruk mabental Tite. Supaya niya ngawinan Tite aman yung talinde manap karantaan. Maparanguan sa agama Islam, hajjate pagsarang sukuta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula-mula, atawakan patut pagsukulan sa siya sa kitawa ni masimati inuruhan waktu, atawakan time, ini magtimuk-timuk, atawakan magtipun-tipun na tumpukan iniyan. Ini pagtimuk-timukan, jay pagsusurante tekka si Elo Gambuli atawakan jay pagsusurante aman Elo dunya dagpag si Elo kiamat. Ini pagtimuk-timukan, paku-pakuta sa Allah subhanahu wa ta'ala ng time pakadoan terida lukase ni na natagulak dunya ini dagpag si Elo kiamat. May kalamunan sa agama Islam ng kayamante kahantang atawakan kahalan manusiyain ko ito. Dan pandewahan nuruk jagahan nu manusiyain dan mawaya magdaya asal niya yung kapital.
Hasupaya paglito na atawakan pagbisnis ni. Manusia yang membawa milioner ni hari may syarikat atau akan may company atau akan magpatenda siya ang building hasupaya siyaan magdaya hasupaya masi-masi intang-untungnen atau akan insin na milyonin tayo 10 milyon. Kaya manusia bang mabaya mag-business nasanyan partner na atau akan sawene asupaya niya nulak iyo atau akan mo iyo sunan magpa yan magtahit kasing nanyan sumagawanin bang payaman mo inamano sa iliin kahit ka naman siya kasing ne magpatanda building magpatanda business sumagawanin kahit ka ang pain magkabangkrapan atau akan magkalusungan atau akan sigane magkalusungan, sigane bangkap, bangkandogan mo in kakahinang na hindi apain. Jalan rida, dukasa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaman mo kakahinang ng bisang sisanyan, nguntong bulan-bulan atau akan taon-taon, kahit ka naman siya natin nguntong si Hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawanin, kito-kito, yana si business atau akan si lito yana gano patay yana masi-masi kaya nguntong alaw sangin yana naglito gagalas mo dugdaniya kabangkrot mo dugdaniya partner mo sa diyaman Allah subhanahu wa ta'ala maudutan ko ito yana at tijaratu ma'allah dito kita mag-business with Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pilihan ng saraan atau akan pilihan ng mag-business ng mga bagay mo. Kung ito, iante kayo sawe, iante kayo limang, iante kayo partner. Ebe partner, ganiya kalusong mo. Siguro hadya kayo muntong, dahil kayo magkalusong, dito magka-bankrupt, dito magkalapis. Sinasaya ninin, yan Allah subhanahu wa ta'ala. Maglito kita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukita kayo lapis sa kaumulang tahon. Bukita minten, yan na paruntungan tayo ninin, aman Allah dun na bagtak si Allah kiamat. Kasabot na Allah subhanahu wa ta'ala ng kimawaya magparuntungan, dan saat tersebut terhalunya dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu nida tawag sino mana wag ininan ini Allah subhanahu wa ta'ala ini malikul mulk ini napura sintemun napura ini sultan sintemun sultan. Tinawag kita ya Allah subhanahu wa ta'ala na si ayat ininan. Gawe na tinawag munafiqin. Gawe na tinawag kafirin. Gawe na tinawag sine ng sine. Sumagawa ang tinawag men, yun ni aman. Yun ni nuhut pangandatan ni. Yun na siya magpaparatsaya. Yun na siya nuhut pangandatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kampain na magpaparatsaya. Nabaya akan tipan nito anko atau akan panduan ko yun sangyaan yun si tijara atau akan si business atau akan dagangan atau akan maglito yun pa inne makalapaskaan ang mansiksa yun sa tedes-tedes pamante ko lang ina yung business ininen Dupaman ko bang lumayan do kita ni kiamban ina business ng sinabot ni Allah subhanahu wa ta'ala ini. Paman ko bangga do kita ni kelapis. Paman ko bang muntong do kita bisi kapag business na ini. Kagahit ka manusia, mag-angan-angan, in mag-business yung pinakahap na, yan magbodega, atau akan magtinda, atau akan magtimbang, atau akan maglito. Wadapon,
niya tasabot wa Allah subhanahu wa ta'ala business niya magkabankrupt, aman elaw dunya natin si elaw kiamat, daanan pagampunan tao, daanan pamasakan tao, Allah subhanahu wa ta'ala na surga na. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, bayak kan kipain mo panduan ko ataw lakantuan ko, yan si business, makalagpas ka aman ina siksa, yan sa pedes-pedes. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, tu'minuna billahi wa rasulihi. Magparatsaya kang pain ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Magparatsaya kang pain ni si ako. Magparatsaya kang si Rasul ko. Magparatsaya ka. Hekta manusia ko ito. Magpain, inako pain ni magtakat ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Magpain, inako pain ni magtakat ko si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sumagawanin mang payaman mo kakahinanglan abdat tabiatnin dua sa alen-alen. Alen sa kakitan, alen sin anak muslim. Alen sa pangilalihan mo yan mo magkahalat si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang intandanan sa alen si Abdullah. Inanak men sa rin, kaya mo amin ato at Fatima. Sumagawanin kayo bisan nandiyan sa bahayan. Kayo bisan mulase. Bisan mo niya harta na may yuran kayo bisan maghati kayo bisan magzakat. Tuminuna billah. Katawan mo kayo imanin. Imanin na palamunan sa agama Islam. Yan ay panuwat mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagparatsaya mo si Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Panuwat mo pangandakan mo. Ina-ina na pangandakan mo Allah subhanahu wa ta'ala si tao. Dayat in imanin. Al-iman. Yan ang at-tasdiq. التصديق بالجنان والعمل بالأركان itu inanan imanin sebesarnya untuk magparatsaya betad mo rin pangatayan mo in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal bukan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madinah sumagawanin gayat di abayakan gay suko gay mararahi in imanin manganiya kamaratsaya gay mararahi in kamaratsaya in mangyasanang kimaghinang gay mararahi in sinapanin momohono sa miyan ayan ng sinapang ganiya pumuna atawakan gay panimmat mo inente lagi sin manusia in magbawa sa miyan sandatane atawakan magbawa sa miyan kanyan mo gay panimmat ni kuntarane inente lagi sin putdanin atawakan panain bawahan hada pinadisplay di sanang panimbat mo kuntarano atawakan pamanak mo kuntarano Lagay maglagi in imanin mangyalusi ka ni amalin atawakan maghinangin bisan papain mo magkaharap ko ang sanang papat mo na inimanin magparatsaya ko apabila ka ginangyahan si Kaya Sambayang nang genut pangandakan sa Allah subhanahu wa ta'ala gaya ko sa mga tabilang magparuntungan gaya ko tabilang ang manipon na matunjikom na magkalappas kao in iman mo yun gaya magkalappas kao in imanin in pagparatsayain, banday mo ano maghinang, banday mo ano samiyahan, yan ang nuot pangandakan si Allah subhanahu wa ta'ala, nuot pangandakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tuminuna billahi wa rasulihi, wa tujahiduna fi sabilillah. Wa tujahiduna fi sabilillah, bi amwalikum wa anfusikum. Magjihad kayo si Allah subhanahu wa ta'ala. Magdiyan kayo. Ina-ina nilai. Ina tabias mo. Banto di matabias. Ina samyan dukbaran mo pagawa magyawlong sa piro magbawlog na sa truyuan. Banto taga-arta naman kayo. Banto taga-arta dapat kuriputan ang injinhawa baran nun. Bada pun dahil palangunan sa agama Islam hekta manusia ko ito si lahat kadayaan milyonan in pangartaan milyonan in pondonan si bangko atau kan si bodega si bisnes sumagawa ng pinagkuriputan na yung baranan atahan ang injinawa baranan dumain tayong pagkuriputan na yung sine ruksine dumain pagkuriputan ng sanihan bagay mo atau kan asabdi bang nagawa mo inertanan sumagawa ng injinawa baranan tayong pagkuriputan mo
bante di magnapaka, bambe gua annu in arta'mu aku saniburi, paggastu si kabayan Allah subhanahu wa ta'ala, paggastu si madrasa, paggastu si masjid, paggastu fi sabilillah, bayuan fi sabilillah, dumay na fi sabilillah, magdiyad, magbolo, doon magharap duksatro. Fi sabilillah, sila manusia miskin. Fi sabilillah, sila manusia magkailangan. Fi sabilillah, sila bore, sila layan, sila ina na lain manfaat. Yan ay kahapan si manusia. Yan ay muslimin. Dumayan muhajjat sabbutin na kayo fi sabilillah wa magdiyad si karaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hekta manusia mag-adji ko ito. Hekta manusia ko ito nuntut sin ilmo. Balik kagastuhan mo. Magnaamman nutbuk na akbarpan na sa tapos na pagjuna. Taaddo ko lai. Gamuha ko man ng manusia. Yan ang samiyaan magnapaka si karaan Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini business ini may palamunan sa agama Islam. Yan business gara pagkabangkrapnes. Yan business duk Allah subhanahu wa ta'ala. Yan business amman dunya nagpat sa ilo kiamat. Jay magkabangkrap inna business ininan. Inna yan sanan tijarano ininan. Yan sanan may kampanino ininan. Naan si dunya ininan sabon. Kaya kampanino atawatan. Bayuan bisnis na si dunya, magkabangkrap, magkalepas, magkalanyap. Sumagawanin mag-bisnis ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magkalanyap, masi-masi kapuruntungan ng sampay kirimpur, sampay kutulan ng kumurno, napuntat ka sa ilo kiamat, katikahan mo pa yung bisnis yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang na panamunan sa agama Islam, kamarit ko si Kao atau akan si barangkuruk si Kenon nakitirangan parangan. Dapat kuriputar ang imbaran nun. Dapat kuriputar ang ginhawa bayan nun. Tadga ina ka wa amno. Si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Masih kataktaan naman ito. Mera hadaraki. Nagnaaman ng kumurno. Latong tekka si Allah kiamat. Masih tayo mutabot ng panguhan sa agama Islam. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن دمتن إليان إن تبنى بكيلين مبنى سميعنا أمبن تقيمان مسيح الله سبحانه وتعالى. دك مرات سيارس النبي محمد صلى الله عليه وسلم دك جهادنا مبنى أمن برمرك أرتانو يوم بن سبحان بن الله سبحانه وتعالى بان حجة توهن. Semagawanin keikahan manusia, gawin tahati, gawin katauhan na perkara ini. Wahab jihati sihadat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahab jihati yung palanan magsa magkasuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara ini ng banas lupa, banas manusia, bisi sa perkara ini gawin tahati. Keikahan manusia na palamuhan sa agama Islam, bisan tahati na hinahilpahi, hinamanhaman na perkara ini. Basa pagigaro niya lagi. Buhataan pa siya may palamuhan sa agama Islam. Paripala diki-diki duhet bang pinayama may manusia. Wadu pikhama bang pinayama pagkahino manusia. Sumagawa naman si Allah subhanahu wa ta'ala. Hadya tayo lebok na yun may palamuhan sa agama Islam. Yan ay paripala diki-diki. Yan ay paripala sa hunam-hunam. Sumagawa naman bang si Allah subhanahu wa ta'ala. Hadya tayo pahalamin, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ina resettlement, ina guwanan, ina natijanan. Ingguwanan na palamuhan sa agama Islam. Bangtangan mo inna ininan, yan na mag-iman ka magparatsaya to si Allah subhanahu wa ta'ala sampurna kagparatsaya, duk magparatsaya to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Duklatong tuhot mo yung pangalakan ng magpamagasan ng tingnan mo. Duk magdiyan ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk nagnaman pangalta mo rukmaran mo. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaghfir lakum dunubakum. Untung at inin sa jihad na palamuhan sa agama Islam. Untung at inin sa jihad na perkara ini. Yaghfir lakum dunubakum. Nagna daan ang pangampunan ni Allah subhanahu wa ta'ala duseno. Duseno lumaday. Duseno ina-ina na laid duse. Na aslad me. Bang duseno dukantara Allah subhanahu wa ta'ala. Masinan po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
Nagpaida si Karua at daw ng palanguan sa agama Islam. Yere pinaasik kaya Allah subhanahu wa ta'ala surga. Yere pinaasik na si Kar surga. Irin daw ng kapusono. Atawakan ina result. Atawakan ina natija sa makarami. Atawakan bahas ang galis ina result. Atawakan buwaanan. Yere sa naam tapusono. Atawakan kandaron. Atawakan tardas ng tagatunod. Yere surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yere pinaasik na si Kar surga. Luwada pun da'alit niya hak ni'mat bangke umasak niya pa rin surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yun na niya kamatay sa kahultahon na kiulay. Da'an niya rai sa niyan naglugto. Yun ito sa niyan maglawas magtal na magtanim goma. Yun ito magbisis, yun ito magproblema rai bangke umasak niya ni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hagdisain nito ni'mat ilinin bangke pinasik ni Allah subhanahu wa ta'ala surga. Wala pun na paranungan sa agama Islam. Jerin tanda hinanduk-handukan atawakan tiningko-tingkoan atawakan sa miyari ng ngalangaran Pilipito dahil. Jerin tanda na sa men magjerer Pilipito dahil. Sumagawarin bohong magkina. Inimarin tawalikte ko sa layat. Ganiya puspay dana ganiya lagi. Pwede kayo sa miya ang mangan tanda ganiya siliasin ne. Pwede kayo mga tanda ilang taganiya silias ne ganiya kamatis ne. Ganiya sa man ini ganiya na namin. Ganiya puspay dana ne pananguan sa agama. Bangtag, sulit kayo sa miya nuot pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini. Asupaya kayo paasat na ina surga ganiya paglista ganiya paghisab. Tuhotonin pangandakan ne. Tuhutun ina la isang yan pangandakan si Rasulnya. Hasupaya siya mamasik na si Rahmat ininin. Yan ay pinasik siya surga. Inampun si Kau Ruserin. Buka pinasik na Allah subhanahu wa ta'ala magsurga. Yan ay surga sa niyan. Nalu imbuhetnan. Yan surga nung tajiri min tahtihal anhar. Ang mandiyawa niyan. Yan surga nung sa niyan. Nagsaluyan sa mga imbuhetnan. Selalu senam Pilipito. Nabuada pun imbuhay di surugain, dumayan pa yung buhay Gina ta sarate, gina ta explain ke, atawakan gina ta salasay te, kaya Allah subhanahu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisara, yung sahadu harisul qudsiyah, kaya Allah subhanahu wa ta'ala, a'adadtu li ibadi as-salihin, ma la aynun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatar ala qalbi basar. Inataan kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangka umasak tinalin suruga na ininin, bangko sa niyan pasok Allah subhanahu wa ta'ala surga ne kita no gabagas kita no si dunya kare no gabagas kare no man dunya dan kare na sa niyan suara pinakalingkat ne paento di si Michael Len atau kan suara singa no sa pinakalingkat atau kan sa len ina no pinakalingkat si dunya inen ka bisan huma desa miyaan erin sumero kita kumperno desa man tapasibo no in ni'mat din surgain en ni'mat tunagama ya Allah subhanahu wa ta'ala kisina-sinan sarap ito po sana kami inin tinagamahan ya Allah subhanahu wa ta'ala sikaw yun ay tempat atawakan lugar sa hatha naranto sa miyano masik dimme kalumaan ni mansion atawakan luma sin na initin kita yung pang sa ingin katnin noon ay bayuan sa miyan tawakihin atawakan bayan pusin kita no imbayuan sa miyan pangaring-aring si lumakde. Kita no sa bayuan sa miyan yun sinimpulin. Bayuan bilit din magsayin dilingkat din. Sumagawa ng tinagamaan kay Allah subhanahu wa ta'ala wa masakin na tayyida fi jannati adn. Tinagamaan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naan si surga ininin. Naan yun at panagamaan si kaininin. Tinagamaan ko ini senyan tempat sa lugar sa lisin lugar sa mulia panagama ng Allah subhanahu wa ta'ala sikaw sumagawanin pwede kabisara ko ni gainin tayo iniyan gaya tayo sa nyan hinituyan gaya tayo sa nyan ginerejereran gaya tayo sa nyan dukinerkine sumagawanin sulit ang muhut pangandakan sa Allah subhanahu wa ta'ala supaya tayo do'nuinin sulit tayo mag-business duka Allah subhanahu wa ta'ala Nagna man tag-ilan, sipag amasal, si kawan na dayo ang amal, pero pangambakan ng Allah subhanahu wa ta'ala, magtijara kayo, mag-business kayo, magluto kayo Allah subhanahu wa ta'ala, kasupaya kayo doon na inipalanguan sa agama Islam.
ذلك الفوز العظيم. Dukian senian ini peruntungan saat jahatnya, peruntungan saat hak, gak niat peruntungan hak. Amban taka aset surga ni palanguan sa agama Islam. Tuhan pentekyo miha, Tuhan pentekyo miha ini semen untung saat hak. Kabuada pun kinakalanto ni heksikaw ang tuinurungan sa niya ni Mercedes untung nurun ng taho. Pag may milyon at tawakan po ang milyon. Si magawanan, esebut indun niya ininen. Bisan sa inyo kapangarapane. Bisan sa inyo inlingpat ne. Bisan sa inyo inkabjere kaluhane. Esebut nga pa yung hinargano Allah subhanahu wa ta'ala kaya nagtiklangan. Wala tatikhala ga hinargano Allah subhanahu wa ta'ala indun si magawanan, esebut in surgain. Tampak ini abadi nila minhai. Gani asamiyaan kahinapusan ne. Niya panagnaan ne gani kahinapusan ne. In surgain niya panagnaan ne. Intag nagnaman pasat mo. Nagnaman pasat mo. Lai kung surgain. So magawa naman kaya umasik niya lai. Gani niya kahinapusan ne. Gani niya asamiyaan problemano. Gani niya kasusihan mo. Gani ko magtabisi. Gani ko sabihin magkasusi sinapataro. Lai kirikkandahan mo. Bangka sabihin umasik niya na ang sinina palanguhan sa agama Islam. So magawa ng tabalik ko salawat. Nasuray ko sa miyaan. Tahap mo yung pag-amarin. Tahap mo yung kapil para ngayon. Ngunit ko pangandakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Si kadua na palanguhan sa agama Islam. Agapay sa lumatun si Ilien. Yung si ayat Ilien, papaigdan mula isiniyaan. Atawakan, may kitaddo mo Ilien, may kitaddo mo yung rahmat dukha sa Allah subhanahu wa ta'ala subaydahi pa inne. Yung hati mo, atas tenu perkarain, may kitaddo mo Ilien. Mula-mulain pa inne imanan billahi wa rasulihi. Kamanat sa'ano, si Allah subhanahu wa ta'ala kasunah, al-jihadu fi sabilillahi bil amwal, duk mag-jihad kayo. Yan si Allah subhanahu wa ta'ala, yan sa miyaan nagpangartano, na pinatalisarari, maggasto kayo ina-inilay, yan itakamura na Allah subhanahu wa ta'ala, lang kayo sa miyaan tarungan ni Anta, magnapasa kayo, si madrasa, si masid, si pukara, ina-inilay sa miyang kailangan ng manusiya. Al-jihadu fi sabilillahi bil anfus, duk kayo na pag-jihad mo, duk ginhawa ba naman maglawlong sa kayo sa miyang paghuwa, si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Intelo perkara ini dan pande bantahinan mo, inna perkara ini neke kau ini rumah min Allah subhanahu wa ta'ala atas 4 perkara. Mula-mula ini pengurus Allah subhanahu wa ta'ala si kawin, yaghfiru lana dzunubana. Inampun ya Allah subhanahu wa ta'ala si kau atau akan si kita dengan perangan dari imperbusihan tu. Imperbusihan nun balu mabaini palanguan sa agama Islam. Dan tayo no intelo perkara ito hinangno inuruan kay Allah subhanahu wa ta'ala kinambahan tayo ng sikao mula-mula inampun yung pagdusihan nun ilmabain yung sikadua yudkhilun na jannat tajri min tahtiha al-anhar pinasikayan sa mga surga yun sa miyan magsaluyan amang gawa surga alin yung pasikatalo masakin at tayyibah fi jannatin na'im yung inuruan kay Allah subhanahu wa ta'ala yung tampat sa athap yun sa surga yun ang na'im ini surga sa mga ni'mat nin, di sa mga magkadekat. Ini ni'mat nin, kami sa mga kahinapusan nin. Si keempat, bangkay nuhut pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala tinduni, painne, nasrullah, nasrun min Allah wa fathun qarib, di dunia. Inuruan ka Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tinatekkawe ni sikaw, in nasarani ini tatabangan nin, dalam tinaguwa pengurus Allah subhanahu wa ta'ala si kawin kabayaan nun, dalam lukahan ni Allah subhanahu wa ta'ala si kawin ni lugar na disayain na tayo kan kafirin, na si dunya ini. At sampat perkara tayo doon niya kalangungan sa agama Islam, dan tayo doon sa intalo perkara alay dihello, ene pena imanan billahi wa rasulihi, al-jihadu fi sabilillahi bil amwal, al-jihadu fi sabilillahi bil anfus, usuruan ka Allah subhanahu wa ta'ala, talwi 4 isablawan, kinambahan to Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula tabalik ko si Kaam yaghfiru lana dhunubana yudkhiluna jannatin tajri min tahtiha al-anhar masakin tayyiba fi jannatin na'im duk si katel si keempat ini tayo nasrun min Allah wa fathun qarib di dunia. Si kedua na palamuhan sa agama Islam mangkin na ba mag-business duk iya yana fa inna iqradullah
Bang kita na sinepok kirad ini pemasamdi nu atawa kan pamahutang nu. Allah Subhanahu wa ta'ala di magkailangan pinahutangan. Allah Subhanahu wa ta'ala ghani. Allah Subhanahu wa ta'ala niya magmapakain atawa kan magastuhin mangurumi. Pamahutang mo Allah Subhanahu wa ta'ala. Kung magkailangan arta mo boregano, ina-ina na maluan si kaunin. Allah Subhanahu wa ta'ala mauruan kaunin. Sumagawain si sa'irin, Allah Subhanahu wa ta'ala manguruan kaunin. Allah Subhanahu wa ta'ala mangustuhan kaunin. Bangsawi magnapata, ikabayaan mo. We'nu kapautangan, we'nu Allah Subhanahu wa ta'ala. We'nu kapautangan, we'nu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa makahinang masjid, makahinang madrasa, makahinang bohe, makahinang samyaan, lalam, we'nu kapautangan, we'nu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa makatarang siramua kung sinauna hajat mo, we'nu kapautan sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa makarang samyaan, we'nu burak bukahurong mo pagtawin sinaamal hajat, sinaamusin, we'nu kapautangan, we'nu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa samyaan makasadat sa siramua, manusia, we'nu kapautangan, we'nu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa makalilikuran, buhinan ng wakaf, we'nu kapautan sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Banas dayuan, we'nu kapamautan mo Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya Allah Subhanahu wa ta'ala, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الله سبحانه وتعالى قيل فإن مذنقاك يقول قيل فإن أنت مذنقاك يرسك ويعنكم قيل أن الله سبحانه وتعالى إنفاقا حسنا من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقا حسنا احتسابا من أجره فيضاعفه له أضعافا كثيرة لا تحصى من الثواب والجزاء. بمت مبنقاك في الله سبحانه وتعالى بمت مبدأت في الله سبحانه وتعالى لطلبونا في أدام الإسلام يانا إنفاقا حسنا يانا احتسابا من أجر يانا تمنمنن أطوة تمتنسين يانا التوبة في الله سبحانه وتعالى sinagtamba manamba wa'ini sitaw yun sinagtamba manambanan mula-mula sinagtamba manamba wa'ini sitaw yun yung pangastan sinagtamba manamba wa'ini sitaw inigigi ka panurong na sitawin Murensad sinagtamba manamba wa Allah subhanahu wa ta'ala sitaw yun yung intumbas nun duwe dunya bil ukhraw. Dati nag-angan-angan may pain mo bang kagagat sa 10,000 pain mo lepas na insin may panangungan sa agama Islam. Dati nag-angan-angan may dapat surat ng mga kagawaan mo pamilin sa amuaan. Wala, gasulin. Siramuha kung sinasin natin sa magdaway pain mo lepas na yun. Sabab na yun. Pain Allah subhanahu wa ta'ala inuruan sa wa'ala kung masnaan sa dunya nilan tidak taliskan, tidak tangan-angan mo. Hekta ni manusia pangkaman mo ulit niyan na sahabati paman si Abdurrahman bin Auf paman si Uthman radhiyallahu ta'ala anhu bangkanya pernapakar si Uthman na palamuan sa agama Islam si Gaddo Tuttabo pangarupusano lumahatos unta pagastunin kita bisa napakanin mang sa English si Umar Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu لما وقته tinawag sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magnataka dinaya na siya ng pangartanin sambil makabiskara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina na tayo ilabdihan mo si ahli pamilya mo o si pain na Abu Bakar dan ya Rasulullah inambanan wa ku painne sinagtawag tayo na painne wa ku Allah subhanahu wa ta'ala rasulih ini iman na sahabat niya palanguan sa agama Islam nawaran bawa ito kahina. Si Uthman ay puwit bunta namin.
gastunin kalbi. Sumagawa nin, kain siya magkabantrata. Kapain siya magkalusunan. Abdurrahman bin Auf siya risap. Milyon-milyon bisag gastunin bang sisting ko ito. Sumagawa nin taarot mate. Taarot wapak. Radiyallahu ta'ala anhu. Sampai yung pangartaan taas atau akan dapat bantu yung pagkapagulawan. Ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala, man alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudaifu lahu. Tinagtama man ng Allah subhanahu wa ta'ala kitab. Bangsa maggastos ang pumiyot, tambahan sa Allah subhanahu wa ta'ala inartamin mo. Sumagawa ng bangsa na tambahan na sikaw, sigun na may panaguhan sa agama Islam. Esperon, dia apain NL ng buli. Dia apain yele tabbista. Inulay diniposit wa Allah subhanahu wa ta'ala sikaw ini sa mudaafanin. Atau akan tinagtanda manamban ng Allah subhanahu wa ta'ala sikaw. Sigana pagtanda manamban sikaw in pangartaan pagdasuno mananin. Esperon tayo ng kiamat. Tinagtanda manamba ni sikaw ng muwakilat kung pinayimpito. Bumimpito ang pinayimpito. Ito hatos na isagoy. Sahihin Allah subhanahu wa ta'ala. Sahihin sinahantang wa Allah subhanahu wa ta'ala yung magnapatay. Sinasina magnapatay siya. Tinagtanda manamba wa Allah subhanahu wa ta'ala siya. Higaan na pagtanda manamba si tao na esperon sa akhirat. In pahalaman, tinagtanda manamba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala daman mungkin permanen. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إن فإنك هنتان وين المؤمنين وين السنة مغنفتاه من الله سبحانه وتعالى مثل المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة زرعت في أرض طيبة فإذا بها قد أخرجت ساقا تشعب منها 7 شعب بكل واحدة سنبلة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. إن فإن مؤمن كان تغنم مغناطاتا بالمجدست الله سبحانه وتعالى وأن إن الكارم مغناطاتا فإن رمبوع به إن رمبوع فإن بجيه من كنانا سبولة خاف جريت في أرض طيبة فإن فإذا بها فيها جتين تنكا فهو سميان تيسو طاني Setiap kain netane, bisa kain netahua pisu. Ini samian, semua panggil pisu tang. Nanti ya pahala lagi penanggungan agama. Dan buat dia sebagai solo, ilang taimi Allah subhanahu wa ta'ala tikau. Ilang tambah Allah subhanahu wa ta'ala tikau in pengertaan yun. Ilang magdubli Allah subhanahu wa ta'ala tikau. Inna patan ramwakilat pun pinagtaymi si Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagdubli magdubli sa manin ito hati. Tuhan sumiha pahala si hati. Ini tijara ma Allah di palamuan sa agama Islam. Ini business atau akan maglitruk Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa makapagnatakar bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa makapagnatakar si kabayaannya. Sobra ang nauntung ng milyon-milyon kaya na sila si Bisiso atawakan si Tijaraan. Atawakan si Kampanino. Sobra-sobra may palanguan sa agama Islam. Bangsa mag-business bukang mo at kung sinaino, mag-rida sa bisan 5,000 magsanay sinong 15,000 do. Atawakan mag-rida sa sinain magsinong na hatos pirat, muntong sa sanayin ng bulan ng papirat, mag-rida na siya. Tumagawa na Allah subhanahu wa ta'ala na dan muafirat haddatan apakaru tajastung si kabayannya sinaemis pinagdubli Allah subhanahu wa ta'ala tituhatis tayo. Tuhan sumiha napasa sa iluhane. Tuhan sumiha sa untung sa lahadere. Tumagawa ng Diyos kaswa ng tuwe. Yung si pagbodegano, yung si pagtindano, yung si pagribano, yung si tuwan ng albisis, tumagawa ng siwainuk Allah subhanahu wa ta'ala sa inuwag bisisi. Medyo kaswa ng iliyan, Inna bisnisle, inna untune,
Inna samyam bidih atawa man bahasa Arab. Nah kita suanu lian supaya Allah Subhanahu wa taala sebagai berbisnisnya pelamuan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala yudhaifu liman yasha. Tambah sila karayaannya. Mantan bangsa kas magnapaka kainu istadpatin lo kainu magtayo pinagtamamagtambar tatin bangsa magnapaka. Ako dito lang sa mga magnapaka ako kayo pinagtamamanang bawin. Nagsabi na palamuan sa agama Islam Allah Subhanahu wa ta'ala kaya hikmah. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Katawa Allah may azali. Bang ina research ng isa bang pinagtama man ang mawin ng ikaw. Ada kaya yung manusia ang nasi hadda. Ay niya magkasuko sa puhiwo. Arakara ko yung kogan makainit pinisaratan pakinilo. Pinagtama man ang bayan ng takong pinagdabisiwo. Allah Subhanahu wa ta'ala mistaya isa ng darubane. Pagtama man ang manas ikaw. Kumagayanan ng tao kayo na huwag sa muntong. Kumagay ko magnapas ang magkasuko sa nibo. At sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala halim. Landuk ka pres, landuk ka taon. Katawahan mo ni azal ng ina hinilangan. Sumuliganan ka siya, gata sa pinapandaran, katawahan mo ni bang ina sa hinilangan. Naratawa ang tao ka naman, tayo mo, bang kumagkarayahan, intayin mo si kampungiwala bang muntong, pinangkupen pagpatingiklab, at tawakan pagdusi si siya mo upay nung hekta. Allah Subhanahu wa ta'ala hikmanan, gatawahan at pinadaya, gawain at pinagpamamanamba in altanan, bukhikmanan, niyaray sa niyaan, yan ang purpose ikaw, yan ang magkahap ikaw isa. Gumano na kalat ikaw na palanguan sa agama Islam. Kumagawa na magkahap ikaw, kasi ang pagpanggaman ng manas ikaw, na ito na may arakaya dahil sa makanasakaw. Kasi hekta manusia, bang umuruhan na Allah Subhanahu wa ta'ala pangarta hekta, daan na karepasye, daan ka tumarasye, aman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buwan ng hikmah, sunod magsuko sa Allah Subhanahu wa ta'ala, bangtaw panistunne, bangtaw ka pagtambala manambat ikaw, nartan pagkasunone, dan buwan ng hikmah. Agarang nasakta sa Allah Kiamat, mati mo sa tastan mo, pinagtama manambat Allah Subhanahu wa ta'ala sa tao. Kuwas bilay na pananguhan sa agama Islam, bangyalay magkamali, kam sa matawane, bangyalay kulang kam sa nambahan inakule, inuruksonin, na duweng bisamian ni tao, duka sa din bahu mag-alit-alit bahu sa may ngadji, magmaap sa kamang sanyan niya alay, sarako ka sumawa ka humap, na kam sa sanyan mga ring-arihannes, kuwas bilay, inmaudulay, landuk kataha, duklanduk kaluha manaman, hindi sarakum niyan, isyam bi atijara ma Allah, dukifrad, in iqradullah dua sembilan kalimat atau kan dua tapik dua hati manamal ini insyaallah Subhanahu wa ta'ala untuk urungan netain mak ini untuk patante tegde tabarik ku Israel naluha manamal insyaallah Subhanahu wa ta'ala punya waktu tambahan semati wabillahi ma'idna kusitaan selasa pertemuan selasa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.